just keep on, yeah. Nah, nah, got me like you're my Lord, you're my King, you're my peace, you're my love, you're my everything. Oh my Lord, niwe ruhanga wange, niwe mbesaho, oli wange, nanyowe ndi wawe. I live by your grace, I live by your love, I live by your peace. Ruhanga wange, obungwa hansi onyimucha, obumbata inemani niwe wenkanyesiga. Ehi, usinge bwange obwebiro byona, manigange nyowe tinditina. Ehi, hatabaki takusima Yesu wange, okanihara mukama wange. Wengi bafire baitu nyowe nkaroho, habaki takusima Yesu wange. You have shown me mercy, you have shown me grace, why shouldn't I praise you? Oh my Lord, you're my Lord, you're my King, you're my peace, you're my love, you're my everything. Oh my Lord. Kitara TV, kwegesa kumanyisa. Yes, abarozi ba Kitara TV nkwenda kutangira mutekanize eno tujalike amabala Julius Kyomuhendo. Nkimanye this is one of your best programs at TV eno Kitara TV. Wewe wali muno kuteka oga kasente kubaga no tuonderaho na nambero kali omunyamasa zembaganize za bunyoro na munsi za heru hona nambero kali kuba no tuhondera. Wewe wali muno kusima kino kino tuli mu hagati mu rubuga rwa Hoima kandi ha street ene turoho tuli ha right road. Tukwenda tunyumyanyumye mu abasajja n'abakazi abali mu rubuga runo rwa Hoima. Tukwenda tukenge bintu bikuru bataruta, tukwenda tukenge business zikuru batazita. Kino kwenda nkengo mwezi gwa December bagweta bata mu runyoro. Otaruga Kitara TV reka kazina kanumbali sana kuruga ma producer Davo na brother Daniel katutaye mutekanize eno. Otaruga Jesus Power Music. I swear I wanna take you far away. Niko na Davo beat. No. She got the bum tight. She want pretty baby, she a look fine. Never wanna lie. She wanna love a man that feel loving every night and day. You gotta think so. Do good baby like Rihanna. Me not kupenda we. Love me baby cause I love you. When me look at you, girl you're good. You're the only food I need for me life. When me look at you, girl you're good. Wanna take you far away from me place, never wanna lose you. Mbali sana. Sibiro kurungi amabara gawo okwesiga Dennis deka kusereka face yawo deka tutura bakura Kitara TV. Amabara niwo okwesiga Dennis eno stage bageta batana mekusangira bageta Shero. Ashero. Ashero. Ovuga bodaboda. Mvuga bodaboda. Ebintu bikuru bata bit. Ebintu bikuru bata kubi. Kike kyangire. Amafuta gatembere muno. Bagatembeze hati nanka ya lita ye sente zinga. 14. Hata omuntu bakono mutwaranka kinubi sente zinga. 12 hati bwire buno. Sente zo bakuziwa amali ka sente nyingi muno. Bakwanga ne bagamba bagaba 10. Oli musajja munyo? Ndi musajja munyo. Omwezi gwa December bagota bata murinyo. Manyire nko mwezi gwa Nyongo maingo 12. Gwa 12? Hata ina abantu bakusakura mukiya tugende maiso. Aramukiyawo. Ninda mukiyawo bodaboda bange bankora na ba stage bagenzi bange. Ninda mukiyawo family yange mukabujwaya. Ninda mukiyawo na isenyo kakumiro okwo. Oli nzalo ya kakumiro? Ndi wonjora bujwaya hano. Kala kusembayo. Akusembayo mama wange. Kala oikale kurungi. Amina. Osibiro tamze. Kurungi sebo. Nkuroro kingeyo no kukingaho. Tokwenda amaiso bakurole. Wewe bakundora. Tibakuziga kurungi baitu. Wewe bakuziga. Amabara gawo niwo. Amabara gange niko Kinobero bad. Oh? Kinobero bad. Empakebo. Amote. Stage bageta bateno. Cielo B. Oli musajja munyo? Ndi musajja muganda. Oli musajja muganda? Ego. Omwezi gwa December bageta bato mu Ruganda. Omwezi wa December. Anto oli musajja muganda.
mwezi wa Desemba. Bagweta bata mu Ruganda. Desemba. Bagweta Desemba. Kale ramukya abantu bokwenda tugende maiso. Nkuramukya abaseya bange bano bakapo tukorana bo bonna. Ramukya oneke bei kyawe. Nabali omuka muramukize. Bamweto hatumwe na akazina. Bamweta Brenda Forward. Ya kale osibe kurungi. Kale sebo. Osibiroti. Kurungi osibiroti. Amabara gawo. Amabara banyita manyire kisembo. Ati t-shirt ojoire ero ebigambo kibino kusa kubitusomera. Obato kubikenga omaraga gura t-shirt. Wow. Yasingurambe kunyumirwa. Kunyumirwa ka design aka fashion. Na akasoke niko. Yego. Ukora mulimo kimuhoyi mahamuno. Nyovuga boda yegali. Ugambira amabara niwo. Amanyire kisembo. Oli musajja munyoro. Ni musajja mutoro. Oli mutoro. Hata omwezi gwa Desemba bagota hata mu rutoro. Omurutoro. Omwezi gwa 12. Nuko bagota mu rutoro. Oina batu okusakura mukyawo kuruga 40 banka tugende maiso. Nsaba kuramukyawo. Kisembo Josephat Senyowe. Ali nkahogo. Ali side za Kagadi aho. Kuramukyawo. Omwereza Kisake ali side za Muhora aho. Na abagenzi bange bona abakagadi. Oina akazina akasinga kunyimira kali ko rutoro akakunyimira nkakwereza. Akazina ko rutoro. Kazina ki. Kakakweberemu. Kanyeberemu. Kale osibe kurungi. Kale webale. Osibiroti. Nsibe kurungi. Ochingireho. Niko kikaikara. Amabara gawo niwo. Banyita Alex. Alex kunuisana enjara niyo kekuruma kiki. Teka bahoga ne kirone kim. Soke ngulire kikomando. Tukora nitulia. Ankugulira ka komando nkakuteke musazini. Timbiria bya. Nyenda kakugulira. Bya timbiria ebi. Hate omirime egende eta mutawuni hano. Egenda mpora. Oli musajja munyoro. Munyoro muno. Munyoro kaswa. Empako eito ebo. Yange batenyi. Hati omwezi gwa Desemba bagota bata mu runyoro. Mwezi gwa Noel. Omwezi gwao? Gwa Noel. Nikimanyisa ki? Mwezi gwa Christmas. Gwa Christmas. Abandi bagamba kulisa amani. Byona nikyo. Omukazi omugulire ile Gomez. Iyo kikawaira. Hati okusakura muki abantu bokwenda tugende maiso. Tumiro mukazi wange iswe mera Amoti. Akuchumbira kasarali. Niwe wenkogo. Hata Amoti ogo kwenda tumereze kazi naki. Kyo misinga. Nkwenda tumuhereza kazi naka abana ba hano enu Kitara TV. Abana ba hano. Kakweberemu. Kakyanyebere. Kalo sibe kurungi. Osibiroti. Ojoire Manchester bokwa mutandikire kutera. Kandi ebintu bikwasiza amani ati. Kochi mukamubinga. Tukabingira kimu amani tukabingira kimu. Amabara gawo niwo. Nyarafa Chambers. Amabara kagoro jungu gonka. Kandi tukasoma. Oli musajja munyoro oli muki? Ndi munyankole. Ati nkwendo ngambira mwezi gwa Desemba bagatato mu runyankole. Desemba Munyankole isigaro nka Desemba ngeri yogiro ni kuyikala mu runyankole. Mali kubaza amanani. Nikweba mu runyankole. Ati Desemba ni kirikamo ke runyankole. Mu rujungi kasigalirayo kimu kiri Desemba. Hati oina abantu bokusakura mu kyawo banywani bawo. Abanywanyi bange nyina bayingi. Mu kyawo. The team I work with aba Ashes abitukwana ba house parties abana bizana ba film Don't Pictures bona all my friends. Thank you so much Character TV mwebare muno Katroni oina nakazina kabana okasakwa kankwako runyankole akasinga kunyumira kazina kaba Courage akibeta Enshazi okusaka tusampolingamo abantu bagwire Enshazi wimuto mutweni benda bakuyinaze kalo tayiba kazina kabandi abarozi ba Kitara TV Enshazi kuruga Marege kakunyumira otaruga Kitara TV. Obinikakata kinikakari kabisi omze gwazarwa nagwe kane mpindu esheke bazira owituma zarwa nayo nowe mchwe chakazarwa nayo nomwinazi nawe ni koko mbwenu ogwa hati tari wo mwana ningo mukuru mbona ni gago norujwanje mbwesho mwana imichoji yeyi omzire wiwe turomparana mwena mgwire Enshazi abantu bagwire Enshazi
wimsi omutweni benda bakwindaze nebenda ngu bakucengeze basenekeramu ino ninkempazi abantu bagwire enshazi wimsi omutweni benda bakwindaze nebenda ngu bakucengeze basenekeramu ino ninkempazi nobuwakoine kace koine nkaba tukura omurisho azabenda bakunigehe batukura mishoshoti n'abayigiwe kandi obwe nibesesya nkomushija wa mutoma besekesa besikiro banshobera baturo nibahuza konkati amarwa Mzee Osibirota Sibiro kurungi tata amabara gawo pita kuherema okutunda bikibino okutunda tonto mpondo ndozawo ndio kati itotroli ekopa kezinga siringi 11 bino bya buhangwa byira byaswerega abanyina itwe tonto hati egeni yona ndoza gura ankwende ndoza ndoza kankuruze kali ngambo go gura manyate baito sana okundoza ekikopo kiona kaha dariwe bajaribu hati bojeno ene ndoza kanta ito mun ene ito niye yonyini baruzo mwenga oli nzaro yanka nzaro ya buhimba ni nzaro mu sajja mukoro east omuruka no rugire kuleta akatonto kanu no kaligire kan kalbasa muno mutawuni hati ekopo kezinga rukomerumu kono kisera muno kyati nkisera gakyo ko ntunda 15 ebitoke bikyazoka muno byabarokoli naserere hati omazi kwa December bagota bato muri nyoro December bagota gwe 12 bampaira katonto kangere kanka malema gwe 12 yego oina abantu bakusakura mu kyaba buhimba banka abanywani ba kubara mu kyabona mu kyawo tandi kanda mukiyo mukyara wange muka Sara Bigaba Juliet nenda mukiya abataka babujali abona kandi ndogirega mbaragire ngo kujya kutunda tonto kuno ati bagambe ndi na Hakitara TV hati ndi Hakitara TV ni hondi guno gwenyine niko gwokuswera gwaswera gabanyina itu guno abantu bajani bakuguraho bagura nabaswera bagunguraho kale osibe kurungi kale kurungi tata osibiro to mukayi amabara niwo asaba David okura duko gijwiza ansina iguru kwa wewe akasente nye covid tebarabize kubi turabize kubi muno mugayiga wange hati bino okora bikyana tunda electronics bintu bya masanyarazi TV ufa masimu ne duka bageta MAD Electronics niwe Eddie David niwe mugayiga hati omezi gwa December bageta bata muri nyoro kyanda bageta gwe kyanda mali malo kagasi manyiri ati ramukya abantu bakastoma bawo bo habona tugende maiso nkwenda kuramukya bakastoma bange bona bajani bangura wana right road ni nyeta nabandi nabo bayije bongera kutusagika mu bintu bintu ebirungi bintu ebya original so mwongera kujja kutusagika kale osibe kurungi kale bambi bali munasio osibiroti Sibiro baza katito bazona amani Sibiro amabara gawo niwo Atwinda Florence Atwinda Florence onayo okolera hana right road ego okora mulimo receptionist Karuke service center mukora biki Karuke tukanika amasimu tutunda amasimu na accessories nati bwe nkubanyibire simu yange mukusa kujja mukaginyira muloko ego ni mugiham tugia hati mwezi gwa December bageta bata muri nyoro oli munyoro oli mwezi gwa December bageta bata gukweberemo batogumanyire gunyeberemo oina batu bakusakura mukyawo ego mukyawo kuramukya abakasitoma bange bona abazaire bange bona abanywani bange bona ramukyawo no musajja wawo ninamukyawo no musajja wa ibara lya mwete mugambe ibara Solomon mbaire manyiro ina bayingi bangi ojagamba ojakulema kubaza ibara kale osibe kurungi kale ne osibe kurungi osibiroti amabara gawo niwo Edward yakora muri mukyanu nambe tukusangi mvuga boda kandabe hanu tubaze kurungi ebintu bigenda bitano Embera mbi musajja oli mituko yi abaje mbere abokuba mungeire na kasente mukongeza ababoda kongeza baita amafuta nakugate ebere eritaya amafuta ali asente zingahati era 14 oli musajja munyo omwezi gwa December bagota bata muri nyo
gwa December ogwo nigo gwa December nigo gwa December okikakasa nigo gwa December ate n'abantu okusakula mu kyawo tugende maiso kuramukyaho kuramukyaho bana byo banga banyina bachali bawo kandondi ani babo nibo bonka twene omukyalo omuko kamura mukyawo tokasoi hati saa zino nkutoleze ekyakabi a TV nkutoleze hati nkwenda kueleza omuzinda guno gambe ninyo nanka nkwenda omukazi akwisa nati aha tandika nyumba nyina kutoleze ekyakabi akarango ka kiba kiri kutera akarango kale usibe kurungu kale musaidi muze usibirota ndikelinga muze oli steady ndi steady right road hano okora mulimo right road hano nkora mu hardware pikipiki ogetirize bwetizi pikipiki yati ngetirize mbe ninyemu wanswa mambaze onayo nyenya kuswa baze onanyewe amabara gawo niwo amabara gange wanyeta mugabe jonani celebu oli celebu oli celebu wa man ndi celebu niwa kusingayo hano mukairi kano tani nyakusingayo kyonkarona bankusingawo ati oli muzini kiki mba muntyo ninkitero otyo n'obuzini mbayo kyonka tinkafunira akasente kulunga kaku ato ina akazi nako nakoyize ko kusa kutuhereza hano tomanyo osakusima osakufuna manage kazina nsobora kahereza kyonka abayayi bayikaramu bayingi bafuna audio bwaitu tutakabutukize bakandi obaina sente nibabutubanza twenda basaka kwibaho basaka nyibaho ato mwezi gwa December ogeta bata murinyo omwezi gwa December gweta mwezi gwa 12 mali mwezi gwa 12 mwezi gwa 12 tigwina ibara mwezi gwa 12 hati ramukya abantu bokwenda tugende maiso bantu banga bankwenda nkora uka selecta mavazo nkramukya aho hajiswa bankora mukana basalebu banga banyikara na bona na chale wange gwenkora nawe na ba girlfriend bona ba matira bona mbabara mukya aba girlfriend ina nkabainga aba girlfriend tinko bara kyongati nyina enamba togikenga kurungi enamba tingikenga kurungi kyonka nkyala njagifuna obarolera kurungi ba girlfriend mbarolera busaye ijoki akasente otekam kasente ntamuna nyene nyamu hati kankweleze nomugiso saba akazina akabana bahano nkufula bakazina ka fly ego ako ka fly ego ukazina kya katu sampling kaina video na audio katu sampling Zolaika malaika Zolaika first lady ako nikakao ako ka fly iga kansabira ka baselebu banu kale osibe kurungi kale naye mzee wakabe osibirota sibire kurungi Mr. Julius nkolo ochingiraho wena niye nkora yange hato bwani obuli musente nkazinga shirinka kakaga tiba yakani babusera muno bwati buli bwa sente nyingi akasente kakuzoka Mr. niko kikali amabara gawo niwo ambara gange ameta fly eagle fly eagle nika kazina bansabira hali nika korundi video gini nyinayo tujana kakuterera soko katusampolinge mwana twereza kapera video bageta wa amani nyowe ruhanga wonda myogo wa amani akanjwe kamani tinkatina kashitani atakazina kawo bajja kaiba hati okora mulimo kyana right road omulimo nkora gono gwanyino gwa boda akasente kalimu kakuzoka nikyo tukwegondeje mukuyolera negali tukuvuga mpyaka nkugirora mpyaka alali kuboyo byaka niko kika omwezi gwa December bagote bata mu runyoro lero wewe tingo jua fiti togukenga kurungi hatira muki abantu tugende maiso abantu ndamukijoka haraka ngabaketa letisha ndamukijoba gym do bafiga weshiti babadi dogo ramuki yaona mama wa mwana wa ugu Lydia moramukije karosi be kurungi kale Mr. Julius mwana sala mukama kura musala sala yeah sale kayamba sala ya zalo mwana sala kalaba musala naiwo sobola kusala ebizibu byawa bimanyire enaku yawe yona gimanyire mwepate mukama kusembeze ebizibu byawa bimanyire enaku yawa gimanyire umekwata kusembeze sala mukama kura musala sala
Mzee usibirota. Kulongi wasibota. Amabara gawo niwo. Nenyo irumba isa. Bazona amani. Nenyo irumba isa. Irumba isa. Wamani gono omuleji bati bagambe bakubahiganiza muno biro bino. Tupina kizibu kandi ati kozereki. Kozereki batugiye ko. Ebintu bikuru batabita. Kubata mpola tugezagezaho. Oli stede kurungi. Mpora. Omwezi gwa Desemba ogete bata murinyo. Kwezi ko 12 ko nkomerero yo mwaka. Hati ona abantu bakusakura mukiyawo. Ramukiyawo tugende maiso. Ramukiyawo Ronaldi. Ramukiyawo Kazola. Ramukiyawo nabo mukabona. Namukazi wange nabana. Bona mbaramukiza. Kalo sibe kurungi. Ego tata. Owekitiniso sibirote. Kurunga njana. Nkura weno ochingira no kuchinga. Mazima. Hato bwana we sente kazinga. Lero we onyina. Onyina. Zikwebere mukasa ko bakabaire kasembe kurugomo mukyara. Mazima. Amabara gawo niwo. Kali kaseme ka birthday. Yabukuletera. Malaka kupima. Mazima. Amabara gawo niwo. Nenyo Livingstone. Livingstone area kan. Engineer. Ati ba engineer mukora biki? Engineer. Kubaterekereza majuganyu gwoko kubakora wiring, solar installation. Okore bya masanyarazi. Nkoramu. Akasente mukaina ba engineer. Zitito. Kakuzoka zoka. Ba abantu bana sente. Bakana bachiramo koroneka bachonya. Hati nkwendo ngambire omwezi gwa Desemba bagote bata murinyo. Gwa Desemba? Mwezi gwa Christmas. Bagote bata? Gwa Christmas ogo. Omwezi gwa Desemba. Gogura mwengoyi. Hata urugoyo omaze ya ruguru. Nkia atuketukia mwezi gwa masenene. Ona watu bakusakura mukiya tugene maiso. Mazima. Ramukiyawo. Mukazi wange omuka. Akugurira bugwa rubindo gwa amani. Nikawa Silvia cyali Silvia bambi. Kanda mukiona bakitomo uko nali nyiyo mugonzwa wange. Nkura mukiona mu 7. President. Nawo TV agiroleni. Agirolera kimwa turora. Alima turabwire. Eno bukwenda busindika. Mazima. Ondi. Kanda mukiyo banywane bange mbona bakala Facebook. Kankweno mugiso saba kazina kwa bana bahandu ko kwenda. Akasinga kunyumira. Nkwenda kazina Kaora Boys. Kazina kyako Kitagi. Kazina Kitagi. Kantaka kenga kahiyaka Kaora Boys. Kitagi. Kali kakunyumire muno. Osibe ko kanyumira bagonzo bona bange bona abantu banywana bange bona bakabanyumire. Osibe nayi kakunyumire. Kale muzee. Nayi nkuramukiza. Okiniso sibirota. Kurungi sibire kuno. Webale kukazana. Erinda zile sente zinga. Liye 5. Kande ihuli. Nalyo liye 5. Hati we nkubanguzire nka 3 tokunyira mu nke 2. Tiki kusoboka. No nyira mu nke 2 kale 10 tokinyira. Gakatemba. Baketa customer care. Amauli gakatemba. Nanye mwatembye. Bina na tanto kusakutika. Amabara gawo niwo. Bya mukama Innocent. Innocent. Bikuru batabita amandazi bakuli abantu. Bya mpola mpola ngero okumanyira embeera. Hata amandazi obugabagama zironke ebiro 3 mugateeka nka. Era tigasa kulala. Tigarara? Bazama nanu tigataro bugarara. Akwa. Hati kani bujja kusweka kani ndo bakete kya ijwiri. Yo kirole ijwiri. Omwezi gwa Desemba ogeta bata murinyo. Okwo 12. Okwezi 12. Hati oina abakasitoma babanywani babachali bakusakura mukiyawo. Otugende maiso. Ramukiyawo. Nkuramukiyawo. Kuramukiyawo munywani wange ogo na muno munaba boje bakola onyama ajotika abo. Nebo kusinga muno. Nebo bachali wao. Ekanda undi. Oni nkuramukiya munywani wange sikachapata wanyabusinzi bamweta Peter. Ogo na bamulamukizeyo. Kale osibe kurungi. Kale boss. Okiniso sibirota. Kurunga sibawota. Kono bazampora tokalire kyamusana. Ndire. Olire. Mbanyagamba tokalire nkutekeme kikomando ano. Ndireira. Chati nchikutaire mutokiri. Nkiria. Oba Carolex. Byona. Hati amabara gawo niwo. Wilfred Bagambe. Embiri megende 5 right road. Mimi nimekulibata kurungi. Baitu nkuka kalaka diri hansi muno. Mimi nimekulibata kurungi. Oli musajja munyoro wenye. Omwezi gwa Desemba ogota bata murinyo. Omwezi gwa Desemba. Gwa. Gukweberemu. Kunyeberemu. Gukwebere batogumanyira. Kunyeberemu nyijukiza mwene waitu. Oba togumanyira. Gunyeberemu mazima. Hato ina abantu okusakura mukyawo. Nkora mukyawo. Ramuki. Ndamukya aboje mulingo tukwana nabo ana stage. Right road anu. Ndamukya weekly fao. Ndamukya kawa David Alo mfalisi. Ndamukya no mukyara wa. No mukyara ni muramukya mukao kasinga. Baitu malo mukyara kumukwijukiza bukwijukiza. Na muramukizo. Kalo sibe kurunga. Kale. Amabara gawo niho.
Cyrus Kyatiki. Cyrus kikikoli kono bazampura. Of course, mbera yero wire bunisi. Embera kasente toka kozere kurungu. Hati oboko bano barabara mukuru gabukere wakore emitwaro nkenga. Nkebiri. Ore okozere. Eboda tosakura alenjana. Atikando teiro okulya amafuta n'ebindi. Amabara gawo niwo. Of course Cyrus. Cyrus o? Cyrus kyakutegekire. Kyakutegekire Cyrus. Hati Cyrus omwezi gwa December bagete batamuli nyo. Tindi minyoro kaswa. Oli muki. Ndi mutabule. Oli muki. Mukikenga nayo. Oli mutabike. Oruganda rwabatabike naruli. Okikenga bunyoro ina mix. Hati nkwenda ko mugisora muki haba banywani babo okwenda kuramukya nkabenga. Ndamukiza ababoda bagenzi bange hano batukora nabo. Nendamukiyaho n'abaduka aba cosmetics bona kabakube bagaba cosmetics bingi Joyce. Hati street yono tagimara yukangira usibe kurunga. Kaleva. Muguru so sibiroti. Sibiro sebo. Lasta nkurura akasoke niko. Lasta Farian wenyine. Wenyine. Akasoko kateka musente kazinga karolera. Akasoke. Tandika mitwalo 10 mitwale we niyo 10 hayi. Kama zile miaka inga? Miaka musanju. Hati ngongere oli lasta kwendo tuvalise mu Jamaica kwendo ngambe musibire mutayinywene mu Jamaica. Yaman dano bombo clad. Atwaho bagambire musibire muta batali bange. Ati kwendo ogambe kwenda sente mu Jamaica TV. I want money. Muri Jamaica? Money, bongo money. Hana right road na menkusangire okora muri mu kibini. Mwana nyondi designer. Okunyiriza abantu. Kunyiriza abantu abagole bona bakuja ntubakwasaganya mwana. Okusala enono. Bagamba basale enono mulinguza abakazi. Abasale enono badupa. Timubalinguza? Tulinguza just kola hano no honka. Ata amabara gawo niwo. Banyeta Rasta wine. Omuzini. Oli na muzini? Muzini wenyine. Hati soko tusampulinge mukwata microphone. Akapera. Ya hangiriza gutamba omukama wa bunyoro rukira abasaidi. Alekera akazina kawe bajja kaiba. Hati omwezi gwa December bagweta bata muri nyoro. Bagweta okwe 12. Muri nyoro. Muri nyoro tukwetu kwe 12 December. Ramukya abantu bokwenda tugende maiso. Ndamusikize MC Manamani Uganda kabaka wazo. Ni wankahogo. Kya sazo nusange ataro batu no mulwana wo mwa kabi. Bakumeta bata. MC Manamani Uganda. Barakanirihe mulere. Kabaka wazo. Aha kandondi. Kuramukya week weduke egyo we amasimu. Kandondi. Kuramukya master. Kuramukya no mukazi wange ali Benz. Ato mukazi okutumuhereze na kazi okatusampulingemo. Akazino. Mupenzi wangu mimi nakupenda sana. Mupenzi wangu usiku na mchana. Yamani. Kale Rasta wine osibe kurunga. Bonga hao. Omuguru so sibiroti. Reka nkukwatire. Ego ndiyo muzeyi. Amabara gawo niwo. Ona la simwe pantaleo kikere karongo. Simwe pantaleo kikere karongo. Nile ibara leo kikere. Kikera ko jasimbe kale kirikyaro. Ikyaro baketa kikere karongo. Hati mukyaro ko aliye bikere bingi ekyare. Abantu beira batugambira nti omukyaro ekyo ekibakereire kikere ngo harume bikere bingi muno. Hati bikawayi. Bwire buno hati bikakendera itwali tukulire tukabiri ali mwabimarayi tusangira ali tukulire tusangire bintu ebyo byona bikehere mutawuni okoraki mutawuni nyiziro mu nyine binkwenda akora mba musazi weisoke nyize kutereza osale isoke yes ati omusazi weisoke mu rujungu bamwita bati musazi weisoke kanyebere mukataito baitunja akatekereza nje akakugarukamo orantozo kangarukemo kusera ati kale omwezi gwa December bagwita bata muri nyoro December ku 12 kwa 12 yes dikwina ibara lyako niko ku 12 hatira mukyaba karonga abakurura obagambe nda Kitara TV obaramuke bono yes nkura mukyaba abantu bange abanyakuri karongo Robert Ruhigwa nawe bwire muno kimanyire kimu akundora live nkuramukyaho mama wange Manjeri Kahwa mukazi wange Margaret hamu nyina baro omukazi mugambe muteke empako mukazi wange Margaret atenyi yes umanyire ngiraho babiri nababiri tungiro atera mukyana mukaiba omwante libaniza kana nawe muramukiyeho mugamba arekera kutalibaniza na nyina barongo atwoki niwe abandisi yes niwe ogwo ali wakabire okoma bukwenda kiyogo bandinde bulinda babireho bakubereho hakitara tubahereze kazina katuraba nobura bahereza kazina ka Fred Maiso
kazina kya Kampalana ukamanyire ati oiro okanzinire muno boni kakenga Kampalana ha leti nja kusobora kama eminga kyonka bokuserayo ojja kuba no karora karosibe kurunge baraho genzera abakikero baturamukize yego bambe runda bakarongo nabakikere bo Robert Ruhigwa ogumunda mukizi kali Ruhigwa nkura mukizi muze usibirote ndi kurungisebo amabaraga niwo mabara nyo Robert abankolera mu Bugambe stage mu town hano stage ya Bugambe mukagiteka hagati mu town ego erimu enye mutwara ba Bugambe bonka tukolera muna munu baitu na Bugambe bajantu batwara Bugambe ati kuruga mu town genda Bugambe mukutwara sente zinga ziba mutwaro gumuzonga kasente nyingi muna abantu baziba nizezo chebazituha kandi bwe kuba ni nyendo ntwalonga rule sente zinga tukutesa nko muntu nompanka gumukichwekani nkutwara bwe kwa ni itanu kugana itanu garuka to kuntwara kwa ha kuba ni nkora majani sebo nazo zikuba ziri sente kwa izito ito hati sente mukuyolera buyolera tukora baitu bure buntu kyasira ine amabara gawo niwo ninyo Robert kanderini mugisa yes. Hati omwezi kwa Desemba bagweta bata muri nyoro bagweta okwezi kwa musenene oba okwezi kwa musenene yes Desemba yes habo ko bakwatira musenene kiki nikyo yes oyina abantu bakusakura mukyaba Bugamba bali mu bayingi muramukyawo ndamukiza omunywani wange Moses tukora nawe Bugambe stage no munywani wange Chunyo undi nawe hayi hano bamwita Chunya Chunya kimanisaki Chunya mururu akugambe omutima Chunya omutima gwo muntu ati bengamba rabanchunya ati nkakengako ati bengamba onchunya okubano kunchuna buchuna oba ati saba nakazi nabahereza akazi nakasinga kunyumira kabana bahana mbe nisaba mumpe akazi nakafigo we samwa yes please kala kazi na samwa kafigo isika kunyumira kanyumire yes abaruzi ba Kitara TV samwa bakuruga amafigo we kakunyumira taruga Kitara TV tukyali hagati mu town eyahoima bokeire kekyalero nyaimuka amaisha nyaganaba nyateza majo nyasaba mukama nakyalero kukikukwasa ompereze kyokulya amirimo yenkora embali nesati nyabijwara neiba yandora neiba mama neiba yanyeta anyumize otabaire kababalize ngotarwaire akwekozesa akutoze ibara abandi yapfire orugambo rukabalemesa nebyokora samwasamogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera omuraro wa podo wenyanya tubaharana nomukaikulu ataina kantu tumuharana abandi baire nitweyenda abandi baire nitwegondeza abandi baire nitweyamba aina nayamba ataina umbihura mu bikubo ngoronyoro tiltunda chambada kankugambire nabo bigambira bakusekerera mubado mulindoma olingundo yendoma akazina baketa samwa kuruga amafigo wese niko katwikya hakuheregere ntekani zeno tujalike tubaire hagati mu rubuga rwa Hoima ha street ene ibakweta right road tubaire twenda kenga omwezi gwa Desemba bagweta batamuri nyoro kandi omwezi gwa Desemba nuko guba mwezi gwe kiyanda nambero musana guba ni gwaka yes kusima muno yo ikaire no tuonera kuruga nambe tutandikire gentekani zeno hona nambero kali abanyakuli muno Hoima abanyakuli munyamasa zezinde zembaganiza omubunyoro abanyakuli aheru ya bunyoro abanyakuli musi za heru webali muntu okuteka kasente kubaga no tuhondera hantekani zeno amabara Julius Kyomuhendo musajja munisa kando muya wabamuli nkusimire muno kankulekera kazina kanera samwa kakutaye nitubalira mutekani zeno okwiko bitwaitera mutekani zezine mobai abo kubo kwejuma okwegarura enyuma orugambo rukabalemesa nebyokora samwa akabalemesa nebyokora abanyoro nitwetomera abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera osha obundi byororo bichulerereke mwana wa mama
tehali byorora byona babibaza ushambada orugambo rwo bitotagira na holya bana bagenda bulaya kagenda kwetunda aitu bakusinga ofuna makasenta kagenda mu nyanja iwe tomanyire hesangwa kuno siba nochura lebe ngundo yendoma anti bakuseka n'obudoma okusiba nozunga orugambo no mansa oli ngundo yendoma ojofuna nebyokukola onunalya nolinalya emerekenura moto ya forgotten my stomach tubyeganyire Moses skills on the beat yeah money boy music orugambo samwa ogo akabalemesa nebyokora abanyoro netwetomera abanyoro netwesamba Kitara TV kwegesa kumanyisa.